Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year to all the viewers out there. Happy 2026. We are wishing you all the best kulo mnyaka lona bafethu. Welcome to the Blue Heart Podcast, where we speak life, faith, healing, and purpose straight from the bottom of our hearts. Siyanivusela kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. We are live in the Cheseleng region, Kanatik. This is your number one. This is your number one exciting podcast. We are the only podcast local in the Cheseleng region. Today is a special episode. Sikumbula bafethu, we are heading towards Valentine's Day. Before ngena deep, I'm your host today. My name is Chokozani, aka Torres Mapaz. Angihambi ngedwa ke, I have a special guest with me. Ngicela ukunikeza ithuba akuvusele. Mbukele. Sawubona Thokozane. Kunjani madam? Hayi siyaphila, Hawu siyabonga Nkosi siyaphila. yami. Ungene njani eminyakeni omusha? Singene kahle eminyakeni. Mm, Hayi cha, usigcinile umdali sangena kahle. Sawubona lo mnyaka. yeah. Mm. Siyabonga kakhulu. We welcome you to the Blue Heart Podcast. Maybe nje briefly, ngicela ukuthi uzintroduce ukuthi ungubani, ubuyaphi. Kukhona longogadile kuwe. Kule introduction yakho khona nje le sentence nje neligadile. Over to you. Ngiyabonga, Mm. ngiyabonga Dube. Ngidawukhuluma isiNgisi nami lengihlala ngisiva namhla ngithole ithuba lekusisho ukuthi thank you for having me Oh here. yeah. Yebo, cha kuyintokoto lenkulu Nkosi yami kuba khona ku-Blue Heart Podcast. Mina-ke ngiyingugu ngwakamavimbela. NginguSonhlalakahle khona la enhlanganweni yakwaNathiki. Yebo, ngibuke khona naleli hlangothi lesibuka lesithi ukunakekela nokusekela la sebafikelwe kuhlukumezeka uyabona. Cishe ngibambe kulelo hlangothi-ke. Angazi-ke lelo igadile-ke Dube ukuthi ngiyiphi yona. Cha, ngiyeza lapho. Guys, as you are still tuned in the Blue Heart Podcast, please don't forget to like, to share, and also to subscribe. Lengakuveta ke babukele emakhaya kumavimbela ngathini, she's one of the marriage counselors in the country. We are so excited to be having her around in this table. Njengoba ngishito ekuqaleni babukele ukuthi ke today is a special episode because we all know ukuthi February is the month of love. Mm. February is a special month where we celebrate luthando. So njengoba ngisho ke ukuthi ke Gugu she's one of the marriage counselors. Namhlanje we'll be trying to unpack ukuthi ingabe vele emshadweni Mm. kwenziwani emshadweni. But ke sifika ke emshadweni Gugu. Ungathini ke ngelanga lelikhulu 14 February. Eish. The day that is celebrated umhlaba wonke nje jikelele. Mm. Hey, sikuyo le nyanga yaFebruary yeDube. Inyanga yelithando lena lapho khona bonke bantu babonakalisa, ngingasho njalo babonakalisa lithando lwabo lomunye kulomunye uyakubona lokho. Nangu nje umgcibelo uyeda kutabe kuphithitela timbali, kuphithitela lapha emabouquet lapha. Ngathi ngoba nayi bouquet yemali ngathi ifuna kungahambi kahle. But nje ngilo lilanga nje leligujwa cishe mhlaba wonke lapho khona tithandani tiyaye tibonakalise tivusetele lolo Yeah. thando labo. Kodwa-ke le ngiyaye ngunako lokuthi akusiko lo mhla ka-14 kuphela. Oh, okay. Leli thando kufuna libe khona la onke malanga. Yeah. Lo mhla ka-14 nje Eish. lilanga nje Eish. lelisikhumbuzo lapho si-celebrate kanye kanye cishe singumhlaba ngingasho Oh, kanjalo. okay. Okay. Cishe singumhlaba kodwa-ke Yeah. le Valentine kufanele ibe onke malanga Onke le malanga. emakhaya uyakubona Yeah. lokho. Ngoba phela uthando alimi nje ngelanga linye. Yeah. Mm. Because vele unagugu sisenkingeni more especially us as men. Sinale pressure yokuthi you need to deliver Yeah. on the Yeah. 14th. Wangadeliver ngomhla ka-14. Phelele Nkosi yami. Kusasekhona yini lokho noma into ebiyenzeka way back? Kusasekhona, does it still apply even till today? Kona asingathi kusasekhona Kusasekhona. Hey. kodwa-ke mina-ke personally nje mina ngibukela Yeah. lokuthi uyati ngazuthi kufa leli elinye ihlangothi kakhulu. Not Okay. mhlawumbe bona sekufuna bangene deep. Oh yeah. Yini le nibhekeke naleti mbali Oh yeah. nalama Oh chocolate yeah. mina ngingala ku receiving end nje ngabona ukuthi uhlulekile Yeah. ziyakhala.
uyakhala akusahambi kahle, Yeah. kungazuthi vele awungithandisisi kahle. Kanti phela luthando alichamuki ehlangothini lunye, Oh, okay. liyamuketelwana uthando. Oh, yeah. Nami ngiyakhomba, nawe Oh, uyangikhomba, okay. uyamukela nawe, ngiyamukela nami. Kufana nebantu basaha, uyabo? Oh, yeah. Ngibamba ngalo, ngibamba ngalo. Sidonsa kanye kanye Yeah. lana. Oh, yeah. Ngiyaye-ke bese ngiyaba nakho-ke lokubuka lokhu ukuthi ihambe yaba nakho lokufika sengazuthi khona labanye kufanele bagcine kakhulu kunalabanye. Kanti phela lana siyabambisana. Mina nje ngidawuthi angikayitholi le bouquet, Yeah. awukabalethile ama-roses. Yeah. Mina yini le ngiyilethile ngoba phela sikhomba luthando la. Eyi, manje Asikhombi ukuthi yayikhona. wena uyangithanda, Eish. sikhomba ukuthi siyathandana. Eish. Uyayibona into enjalo. Yeah. So Yeah. kuba naleto nje titindo, kodwa-ke singete sathini ngoba phela kuyaye kuye ngalobo budlelwane balabo bantu Yalobo. ukuthi itivumelwano tenu betithini vele Oh, okay. kwasekucaleni, Oh, uyakubona yeah. lokho. Oh, yeah. Oh, yeah. Bathi nje lilanga loku ukuthi sibonakalise Yeah. ngoba akusiko-ke nalokuthandana kwebudlelwane kokuthi ngibabe namali. Oh, okay. Okay. Sikhomba luthando nje nakubantwana Oh, bethu, yeah. nakwimindeni, nako konke nalesisebenta nabo. Ngilelo langa nje leku-celebrate-a Oh, yeah. luthando nje mhlaba wonke jikelele. Oh, yeah. It was so powerful because sengifuna ukubuya kule statement sakho lokusho ukuthi it's not ukuthi lolu suku lwabantu labashadene, whether you are married, whether you are dating, whether you are single, but vele we need to spread love. Gugu, since-ke on the 14th it's a special day mhlaba wonke, yini liseplanini lingunathika sengisho kanjalo because vele siyabona ku social media kune-dinner ini mhlawumbe uma ungasithi nje fahla fahla, yeah, kafishane nje. Hey, kunengqayizivela la eDube. Nathi-ke kulo mnyaka ukhokhela inyawo. Okay. Wathi nje cha, ngoba naku phela la Shiselweni. Kuyaye kube kuncane la, ufuna siyele emadolobheni, nasifuna la uyabo lamadina netindawo ukuthi uyongcebelekaphi ngaleli suku le-Valentine. So nathi-ke singishiselo sinenhlanhla lenhle kulo mnyaka lona. Okay. Siyathemba neminyaka leminye lelandelako. Oh, yeah. Sinenhlanhla yenhle ukuthi sitoba nelidina, Yeah. ingqayizivela Oh, yeah. yelidina. Yeah. Lelitoba khona ngalo mgcibelo Oh, wale okay. Valentine Oh, yeah. kusuka lapha nga-6 ntambama. Okay. Ukuthi sinetimenywa futhi letikhona Oh. leticavile. Okay. Sinaye Dr. Phil, lo Governor e-Central Bank, aphinde Yeah. futhi abe ngumfundisi. Oh, yeah. Lo tabe asikhulumisa nje sisabukana emehlweni, nawe phela udane isithandwa sakho, ndaba nibambene ngetandla nisabukana emehlweni. Sibe sikhulumisa kona leto tindaba ukuthi sesiligcinisa njani, siligada njani lothando lwethu ukuthi lihlale livutha phela njalo njalo, lingafadalali liphele liyobhakuda mhla ka-14 Hey. mhlawumbe nakhona. Hey. Nawuphela lo mhla ka-14 sesiyothetha ukuthi akahambi kahle, uyakubona lokho. So ngiloko lokuhleliwe kanathiki kulo mnyaka ukuthi sitawuhlangana nje noma ngabe-ke usete lo muntu lophilisana naye Yeah. kwetelithando, uyeta nawe hlanganyela, Lalabanye. utothola lamaphoyinti ukuthi nasewungena le Oh, budlelwaneni yeah. utawuhamba ngakuphi, Oh, uyakubona okay. lokho. Okay. So ngiko cishe lokuselihlelweni Dube lokukhona kanathiki ukuthi mhla ka-14 Okay. February kunelidina. Sikhuluma nje emathikithi ayahamba ayathengiswa, kufuna nawe ungasaleli ngaphandle. Okay. Usheshe uyibambe nyalo phela umuntu nawutilungiselela, utilungiselela wento etinto ngesikhathi, usheshe ulithenge nyalo lithikithi. Oh, yeah. Kuthi lokhona kungena kahle, ungabe sothi uphithitele egedeni ufuna lithikithi liphinde lidule. Nyalo-ke kanti likahle, ikhaphuli nje 350. Alishiphi. Yebo lishiphile Ngiyathenga. ikhaphuli, uyayibona? Yeah. 350, 350 wakho ubamba masithandane wakho, awu Mm. niyangena edineni. Yeah. Nangabe-ke uwedwana nawe usetinhlelweni tekulungiselela kuba namathandana, Oh, yeah. 200 nje. Oh, ngithi-ke la. 200 uyafika udla kahle, kune-buffet lapha Oh, eDube. okay. Okay. Tabe didekiwe lapha, tabe Yeah. ima-fork and knife, ukuphala mbamba impela. Kune-buffet, babudla Mnandi kahle. ubodwa. Music Oh, lapha, Oh, yeah. saxophone Yeah. from Babalo, yabona. Yeah. So tilo letinjalo Dube letikhona letiselihlelweni kulo 14 February. Yeah. It's a good movement. Sibonge Nkosi yami ku-Team Natic for organizing such a wonderful event. Siyamethemba uNkulunkulu ukuba konke kuzohamba ngendlela eliplane ngayo. True. Lengikuthanza ukuthi wena Gugu sophinda sikubize futhi la next week. Uchaze ukuthi hey kule dina kuhamba kanjani. Gugu since besike sayikhulumisa nje sifika la nokuthi
you are now a marriage counselor. Noma Mhm. usungene kulesifiye sokwabantu mhlawumbe labafuna ukushada noma yes. Ngike ngabona statistics Yeah. statistics lesikhona la kaNgwane ancient Mhm. marriage statistics, right? Le statistics sithi-ke sona between April and June Mm. 2025 Mm. labantu labakhona ukuthi bashade babe ngu-1506 Yebo. elizweni laseSwatini jikelele, including civil rights and Swaziland custom ceremonies. And then ku-July to September Mhm. labantu abashadile babe ngu-1572. Wena njengomuntu lo osungene kule ndaba zokushadisana, leti nombolo zithini la kuwe mawubukisisa nje wena kahle? Mm. Mm. Cha, kona tiyakhuluma leti nombolo. Mm. Tiyaveta nje tinhlangothi letitsite. Maybe ngitawugxila kakhulu ngingangeni kuto tonke. Okay. Ngitawugxila kakhulu kulokwekuthi kahle kahle vele uma uya lemshadweni usuka uyokwendani. Oh, okay. Uyayibona into lenjalo. Yeah. Sishadela kwekuthi yini lesifuna kuyizuza Yeah. kulokuyoshada. Yeah. Lenye-ke into lengihambeke ngayinaka, Yeah. tona leti nombolo tingasihlukaniseli lokuthi Mm. labantu laba nje bashadile, bashade ngekuthi bachamuke sebaya ka-DC, bafika bahlanganiswa bashada. Analabo siyababala sibashada. Yeah, bashadile, yes. Bashade ngekuthi bahambe baya kumfundisi esontweni, bacala balulekwa, Yeah. base baya koshada. Mm. Uyakubona lokho? Uyakubona? Mm. So, nayo-ke into le sitawufuna ukuthi sesike sihlale phasi Oh, okay. sesiyihlatiye, Yeah. sesiyibukisise kahle lokho Yeah. ukuthi siyalibona leli zinga bayangena. Uyakubona lokho? Mm. But le ndlela labangene ngayo ithini? Asesiyinakeni le ndlela yalokuya lemshadweni Yeah. yokuthi siya nje kwekucala simikiswa yini ngoba Oh, okay. kungenteka ngekukhumbula kwami nje Mm. bebayaye bathi bobhuti nabatibike etikhathini letengcile Yeah. abaliwashini abaliwashini ukuthi hey ngikhathele letiwashela abalekwe ukuthi sengifuna kuphekelwa. Uyakubona lokho? Yeah. Uyahamba uyothatha mina ngiyila sibhone ekhaya kithi. Yeah. Ngathi ukuthi yonke into nje ngiyabika sengilambile senginjani. Lo muntu imishini yakhe ukuthi ufuna kuyowashelwa nekuyophekelwa. Nazi Yeah, izizathu zakhe vele sithathela lokho vele sokungena gugu. Yeah, uyayibona vele. lento le. Eyi. Ngiyafika mina laphaya ngiyenta iwashing mina angipheki mina. Ayi, Bengentelwa ayi, ayi. leti zinto Divorce. uyakubona. So uyafika la ukudibana nami ngigade wena la sita odema take away la namihla. Kanti wena phela ushadela ukuthi utowashela utophekela. Yeah. Seyivele seyicalile le Yeah. nkinga. Yeah. Kanti kube sicale satilungiselela. Oh, okay. Kulokuyothathana kwethu. Mm. Sahlala phasi satibuta lokuthi Mm. mbamba singenela ini la Mm. kulomshado. Yeah. Because Wesibili lo muntu lengitongena naye la mshadweni. Mm. Sengiyamati. Yeah. Ngiyamati vele. Yeah. Noma nje sidibene hayi ngavele ngaphela hayi ngiyalithanda leli jaha Mm. lihle lakheke kahle Okay. ngiyalithanda ngiyavuma ngiyoshada. Yeah. Akusebenzi lokwakheka kahle lena. Sicala impilo la Yeah. yabo. Yeah. Nalenye ke into bekuba nekuthi umshado ngazuthi i-finish line, Oh, okay. i-achievement. Mm. Akusiyo. Mm. Uyabo? Yeah. So tonke leto tinto leti kumele sitinake sitibuke lokuthi Yeah. singakangeni siticala ngala. Oh, okay. Yeah. Okay. Mm. Ngisafuna ukukhulumisa le yokutilungiselela. Angithi Mhm. sikhuluma nge-premarital counselling. Yes. Yes. But nginakho ukuthi umbukeli uyazibuza ukuthi hawu mina ezinye iliswati ngipreparatory ini? Because nale belief yokuthi labo premarital izinto zale izinto zabelungu. Yini engilungiselela yona? Because mina ngilola ukuthatha i-decision yokuthi yazi ukuthini lona ngiyamthanda, angihambe ngiyomshada. Yeah. Seniyachamuka yini nabo psychologist nabo marriage counselor hayi ufuna ilungiselele. Uyazibuza umlele ngithi yini engitilungiselela yona? Cha, kwekucala nje Yeah. Dube. Uma sitoshada, Yeah. angithi sihlangana nje sibantula ababili sidibana nabo la edolobheni. Mm. Nami ngisuka le kithi la ungati khona wena. Yeah. Awungati kwakuthi ngikhuliswe kanjani. Mm. Nawe usuka le kini. Yeah. Nawe i-mindset yakho nje ingiloku lowakhuliswa ngako, Oh, okay. yabo. Lana-ke sitohlanganisa impilo sobabili. Kwekucala nje kufuna sati lokho ukuthi sithi awukhona yini vele lokuhlala sobabili. Okay. Nase sicala-ke kukhuluma
leti nkulumo lekumele sikhulume la mshado ngoba phela akusiko lokuhlala sibuka nemehlweni sibrashane. Sekufaka tinkulumo la. Sitawukhona yini i-understanding yethu la ku-communication. Sitawukhona yini ku-communicate. Noma nawe nawukhuluma lokhu mina ngidawube ngiva lokunye. Nawe nawukhuluma nami ngidabe ngiva lokunye. Vele sitawubhidana. Nasekude le communication sitawubhidana. Uyakubona lokho. Phinde nalokho ukuthi-ke sesihleli nje emaphupho ethu. Ayini. Sibhekephi ngoba ukhanda ethi sitawuhlala nje emaphupho lami lihlaya siganga libheka lena nelakho libheka le. Kanti lana kufuna sakhe umndeni la. Sakhe elikhaya lana uyakubona lokho. So ngito tonke izinto leti ekumele uti-considerishe ukuthi ngingena nje la mshadweni lo muntu futhi lengingena naye. Ngoba phela sidibana vele sesikhulile uyakubona lokho. Kunezinto lekufuna sihlale sitikhulumise ukuthi uyathi mina eDube nje sitoshada nje empilweni sengike ngavelelwa nginaku nanaku. Impilo yami seyime kanjena manje. Utakukhona yini wena noma manje abantu bayafihla manje abantu abakhuluma iqiniso bayafihla vele into into yagcina lekhona le kathi nabo makwila sithola nabo kulamalanga bakukhuluma iqiniso la kanti leti zinto titohamba vele tivele tisigibeke la lithandweni uyakubona. Sesiyavela lapha mina angifihlile ukuthi uyathi ngake ngavelelwa ukuthi ngikhulelwe. Kwangahambeli kahle. Ngida netinkinga vele ukuthi sengike ngalahlekelwa ngumntwana. Thina sesihlala lana sobabili sibheke kuba nebantwana. Kani angayithathi nale route yokuhamba ngiyotihlola ukuthi ngilahlekelwa ngilomntwana nje kwende njani. Ayini lama conditions la nangu. Nase sifika sihlala nawe lana sesidiscover ukuthi angeke ngikwade kuba nebantwana. sesishadile senza konke Sesishadile phela sesibhide nebantu bato celebrate nathi. yaqala ke Bathi-ke i-GBV seyiyaqala inkinga lapho. Asikwadi kuba nebantwana. Sesiyakhombana uyabona. Kanti kube leti zinto sahlala free singakashadi. Satikhulumisa ukuthi uyathi mina sahamba ke sahlola sabona ukuthi vele cha kulobudlelwane bethu njengoba unesifiso sokuthi nawe ube nebantwana labafude wena labagijigijima labaleni. Vele sitawukhona yini kufika lapho. bathi ngibona inkinga lapho nagugu ukuthi yabona mangabe mina nawe mhlawumbe sesifuna ukuthi siyoshada right siyasuka siya kumfundisi noma siya kulabantu vele ababukela ezomshado premarital counseling and then masisakhuluma la bese ngiyadiscover ukuthi hayi man la ngeke uzohambe kahle la bese ngiyiterminate le contract ucabanga ukuthi next time ungakhona ukuthi ubhoboke emuntwini ukuthi hey yathi mina ngavele nasisimo ngeke ngoba sowubonile sowubonile ukuthi lana ngathi ngeke ngisashada phela la ngakhokha leti imfihlo angikhokha le mfihlo lena ngeke ngisashada hayi lento lena inkinga lena yinto lenye-ke lese isibulalile leDube leyo ukuthi vele into ngidade igodla ngihlale nato lana kanti vele leti into lengigodlako nito leti edingeka ngale lo wami utawugcina afikile lo muntu ongithanda nako konke angemukele siyolakha leli khaya naloku vele lengita nako mina uyabona sekunekuthi ngingangena ebudlelwaneni size sishade ngifihlile kulokunye ukhande ukuthi ngimi ngibabe ngiyafihla nje ukuthi uyathi induku tami tisito leti sebenda kahle yabo ngiyakwati lento ngikwati ngingumfana ngikhulu nase ngiyale emshadweni ke ngiyaqhubeka ngiyakuthula nako kanti phela le njongo yalo mshado yini ngani vele bese ngifika ngale sengilokutshela sesivele singale ukuthi hey uyathi kunenkinga etindukwini tami uyakubona lokho kanti kube siyikhulume ngala akusiyo into leti awufika ngale seyinsha seyangithusa nami sengiyaqala ke yabo sesiyajibhiviyana vele ngena netithawulana letimandi angithi awuperform ezibabe noma ke kungalanga kimi angiperform ezimake kanti kube leti into sithi discuss ngale satibona indlela lesingabukisana tona ukuthi sitawukhona kuphila nako lokho so vele everything it revolves around communication is the best yes umshado nje wonke du unemaphilazi lo misile ngibekise ngelibhodwe i-3-legged pot angishade ibona leti nyawo tawo ting3 wonke umshado usime ngaleti nyawo leti uthi-ke sesiphekani la ngetulu leti nyawo kufuna tisime tibalance i-communication i-intimacy ma-finances lebe ngifuna ukuya lapho leti nje foundation lekufuna nakugamuka linye linyawo mhlambe singathatha ematshe sisekele leli linye but nangabe ke sekugamuka emabili
awukho yini leli etawuphekwa kuleli bhodo leli litshekile Oh, leli yeah. walichithe uyakubona lokhu. So kumqoka lokhu ukuthi sitilungiselele sitinike isikhathi asingakujaki kushada shada with clarity hhayi pressure yokuthi hey kuwasha sekumatima noma kupheka uyakubona lokhu. Inzima. Awusushada ufushwa mhlawumbe kokuthi ekhaya sebayangibelesela bathi Okay. bafuna makoti sebayangibelesela make usufuna abatukulu sengiyakugcamukela emshadweni ngingakatilungiseleli ngingakayihleleli. Yeah. Guys, you are still tuned in the Blue Word Podcast. Please don't forget to like, to share, and also to subscribe. Kune comment section lapha sicela ukuzwa umuzwa wakho uthini ngale ndaba yothando, uthini ngale ndaba semshadweni. Ukukhulumisa indaba yemqoka lana, three-legged pot. Three-legged pot. Yeah, very powerful. Mm. Le ndaba ye-communication, Mm. indaba ye-intimacy as well as indaba yema-finances, right? Yeah. And mangithi ngiyayibuka vele ngiyiko vele lokubamba lo mshado. Mm. Ngike ngabona nje ka-social media nje kukhulunyiswa indaba yama-finances ukuthi sihamba sifikaphi kulama-finances. Mangabe make uyasebenza ngiyabekisa nje. Mm. Make uyaspana uhola 5,000. Mm. Babe uyaspana uhola mhlawumbe 7,000. Mhm. Shithi sinamalini la ekhaya? Sina 5 plus 7 shithi ngu-12 noma sina 7 wababe. Lo wamake u-5 akathintwa yena. Masikhuluma ngama-finances bahleke sikhuluma ngani? Kule three-legged pot here because Yeah. siyayizwa leyo communication. Yes, vele i-communication we need to communicate everything. Mhm. Yes, le intimacy ngicabanga ukuthi we'll dwell more into that maybe in the Ungena next kuyo. episode. Mm. But now ngicela ukuthi uthi nje kule Kule finances. yama-finances. Yeah. Hey, hhayi ngile critical-ke leyo yedube Mm. futhi lemqoka Yeah. injalo njena. Ngoba phela uma singumndeni kukahle lokho ukuthi sibuye sitibeke tonke tinto la tafuleni. Ngoba lena ayisiyo mayelana nekokuthi mhlawumbe lo munye kufuna aphefome ngcono kunalo munye. Oh, Akusiyo okay. i-competition la. Mm. Ubambisana la, siyakha lana. So kubita lokho ukuthi-ke sihlale phasi singulomndeni sibuyise etafuleni. Kuvamile-ke lokho ukuthi asikhokhi konke. Niyakubona asikhokhi konke. Nami ngiba nako ngimakele ngikufihlafihlile kale lokungadiwa lakhaya. Isitokfela Nababe nje. kanjani. Kwanza unesitokfela awusho ukuthi Declare unesitokfela. konke. Uyabona? Ufuna usho phela kunesitokfela. Singathi kunesitokfela lana sitawubuya netizumbulu nini nini babe 6 Yeah. months njena Yeah. siyasherisha but Yeah. asikavami ukukhokha konke Oh, uyakubona okay. lokho Dube. Kani lokumcoka ngilokubambisana Oh, okay. kuwona lama-finances Yeah. ngilokubambisana ngetulu kwako konke kokuthi alingafi phela likhaya libulawe ukuthi lo munye sewukhamekile Okay. sekuhleli lantanyeni kuye. Yeah. Yabo sewutikhandla kangangoba angaze awele nasesilingweni Oh, yeah. sekwekuthi ente tinto letingasamukeleki nje nasemthethweni atikhande sekasetinkinkeni nasetigweledini. Oh, yeah. Mina engalana ngigodlile ngifihle yonke into ngiyabukela nje ngifuna kuphela phela wena nguwe ubabe uyaprovida lana provida kufuna sibuye sihlalise phasi indaba tema-finances kokuthi uyathi la khaya ibhili yethu yangenyanga ime kanjena. Okay. Silekelelana njani lokuthi sihlangabetane nawe ungibabe ube nayo imali yokutibona ungibabe nami ngibe nayo le mali yekutibona. Uyakubona lokho hhayi ukuthi mhlawumbe munye sotawuva kokuthi yena sekufuna nje alethe aze asengeke ngisho ingadi uyakubona. Yeah. Hey, yeah, lena i-deep. Deep and Lena ifuna ukuhlalelwa phansi. siyihlatiye Sihlatiye kahle kamnandi. Yeah. Mm. Mhlambe eGugu before siyivala solo ngiyabuka nje lana suke sikhulumisana indaba yemshado. Masikhulumisa umshado vele funa simemise kule ndaba yama-divorce because siyabona bayadivorce abantu. Yeah. Ngibekise nje noma ngikufunze nje statistics sami lana sithi between April to June 2025 right. In as much as siyabona ukuthi labantu abashada babo 1,506 Yes. but between that period 209 Mm. ba-divorce. Mm. Right.
And then between July to September, sikhuluma ngo-2025, Yes. laba ngu-196 ba-divorce. Shithi-ke from April to September, close to 400 labantu abadivorce. Wena ngokubuka kwakho, umaphi lama-factors that leads to ukuthi abantu bagcine badivorce vele? Because Yeah. inombolo, hey, ziyakhuluma nenombolo lezi. Ziyakhuluma. They're so ridiculous. Yeah. Yeah. Ngitawuboleka amagama Yeah. lana. Kunana incwadi lethi The Marriage Act lebhalwa nguTim naBeverly Lahaye. Oh, okay. Ngitawuboleka nje ingcingwana yemagama Yeah. labawabhala kule ncwadi yabo labakhuluma khona ukuthi maintaining passion and intimacy Okay. throughout marriage requires Yeah. a conscious effort. Uyakubona lokho? Iphinde futhi require continual nurturing and willingness to adapt and grow together as a couple. Uyakubona, uma ngabe-ke sitawufika lapho khona sitolahlekelwa ngilokho ukuthi kahle kahle la I have to be conscious with every effort lengiyifakako kulo wami umshado. So ngingedi nema-expectations Yeah. bengingathi mhlawumbe ngitele ukuthi ngigadekwe ukuthi zibani alethe ini, zibani angendele ini. Uyakubona, Yeah. mine-ke ngite kutokwendani, yabo. Mine-ke ngitofaka maphi amandla, Yeah. uhlangabeta lawa lengiwabhekile, Yeah. ngawufaka maphi amandla. Yeah. Uyakubona lokho? Yeah. Continuous nurturing. Nginetcharishe njani mina lobudlelwane bami nemyeni wami kuze kuthi phela bukhonze buqhubeke budlondlobale, ngibunetcharishe njani mina? Angafiki ngaba sibukeli ngahlala ngagada ku-receiver ngathi nase ngingasa-receive ngilokhu le ngikugadile done. Akusiko le bengikufuna lokhu. Uyakubona lokhu? I-willingness to adapt. Kufanele ngi-adapte lana ngokuthi vele ngite kumuntu naye lo chamuka lena nami ngichamuka le, angeke kufike I want akusebenzi kanjalo. Mine-ke ngifake maphi emandla. Uyakubona, ngi-adapte ngafikaphi kokuthi mhlawumbe ngidawufika la ngithi khona ngiyahluleka lana angisakhoni. Uyakubona, kakhulu-ke kulokunye ngulokwekuthi sitilungiselele enough yini ukungena kule nkonzo lesithi siyongena kuyo. Shithi vele ufuna uqale ngale ka-marital counseling. Ilapho nje. Awu. Nalokuthi-ke siyaye siphambatise Yeah. siphambatise kwekuthi i-courtship siphambatise ne-dating. Oh, okay. Uma singaka-date enough Yeah. kwekuthi ngize ngifike la ngikwati khona, thina sichamuka sesivele sesingena ukuthi sijakelele emshadweni. Ngibekise ngebasesontweni. Yeah. Labo sebabeke ne-date Yeah. ukuthi ilanga lami lekushada mfundisi ngumhla nangu umhla ka-14 nje ilanga lami lekushada. Abathi mfundisi phela kufuna sicale ngala sibe nemalanga ekunilungiselela le mshado lenithini yongena kuwo. La mfundisi sitakwenza njena, yabo sebayangena le mshadweni kanti le tinto lebekumele batikhulumise ngala batilungise ngala bangayi ngale atikakalungiswa. Yeah. Sebadibana futhi angavami kuva kwekuthi labathi sitawubuya sitoyenda le premarital counseling bangena le mshadweni vele babuya batoyenda. Babuya kulabo khanza ukuthi basuka nje. Sibuya sesinaleti nkinga yedubu. Cha, asesivale lapho kwanamhlanje. Ngiyibona le conversation man iyahamba. Ngicela ukuthi uthathe nalithuba Gugu uvalelise umbukele ekhaya, umthembise njalo ukuba the next episode uzobe ula again to expand more. Hayi, cha siyabonga Nyamatani, siyabonga Dube leli thuba. Siyabonga-ke nakuye-ke umbukeli wethu kuba nalo leli thuba lekuthi sesike sikhulumise nje indaba telithando. Yeah. Noko-ke sisatithe woko nje Yeah. sisengakajuli ukulikhulumisa ibandi tona, but nje siyathemba lokho ukuthi sitalithola lithuba. Lengingakusho nje ukuthi asingajaki budlelwane yinto lengabaleki. Asingajaki phinde futhi asibeke uNkulunkulu kucala. Singayekeli futhi umjolo awupheli Nkosi yami emva kwekushada. Asingawuyekeli umjolo Dube nasesishadile. Ngiko lokhu asisita ukuthi sibe nebudlelwane lobuphilayo. Amen. Asibonge. Guys, siyabonga. Thank you so much for your time and for your patience. Please don't forget to like, to share and to subscribe.
This is Blue Heart Podcast. Ngicela ukushiya-ke nganali verse nali base-Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and verse 6. Lithi-ke uthando luyabekezela, lumnene, uthando kalulamona, uthando kaluzikhuzumezi, uthando kaluzigqaji, njalo uthando lunamaqiniso. Amen.